Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa search and any day di kan ya wo de ehwe me a mesra wona wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ni so we be notification ene sa ne news de betum ya we be nya biatie anase we be nya biahwe wo GCN page ha. Omanhene yaw Addo Boakye journalist odini juma wo Sompa FM na ode ensem bi atodwa Nesema okay na ne say Ghana foi Munja His Excellency na Addo danko Akufo Addo amaboni triso enda na Addo ayese e che na Addo ayese munja no na Omanhene eche se de nti a munja na Addo ina ne say oman mu krono kai from Parliament House to obi a oton intosi kra wodwom ye na ya kronfo na egu Ghana ha che say obi tumi bie company na youth na almost sorry a demonstrations ahodo ye nya adwuma enye but man obi MBA adwuma bi na onfa youth no kro na omde bebo nipa kro no enya asem keto akra ebe wi achi na nipa ne dwati na ahye ne capital no ahye na chese na adwuma na agu enti no police fo ya akronfo politicians ya akronfo asofo ya akronfo ye ne ye didwa ya akronfo chese obi abokron no wo man mu enti na ho chiri bebrebe no abegu yenso no because obi wo hono ma esanse ho chiri aba na Ghana fo ye kasenti no na ono so de afem na obokron no enya asem keto akra ewia na yadni na agu na Addo no so enya de ehye nkran enti na Addo ya boniti so ne yenya no yenti ensem a Omanhene yaw Addo Boakye de etidwa Ghana fo ye kro no mi hu bida ano pasa no bo ya krofo wahini ya krofo bi ne betra so to eno de me say enkrofo a wa dum omo kon makosem sane young boy bi ofa no ene wa wia no me say me a me nua ba fanko omo tools ni ceiling warehouse ceiling ewo kokobe omo kono omo koyi niam na omo yi fa so ne niam nsu modro water closet easy jacuzzis almost say na omo yi fa so obi ono ma oko hose koyi niam no watro invoice niam be 20 no ono so de be 5 aka ho na obi wo dum ho na no na oyi niam ne ma no young man bi anana nsen ya oye djuma o e ma me papa baako ni mu duku kama o ye yi na di wa hojo se body trogo no body trogo cry towura dada wa wi na afon oh na rewo sam ne se utumi nya sa ne ma we survival eti ohun se sankrofo no mu wi aban ne ade nyina no wi no besi fie awie okowu a o ampra na odunsogu no ho stroke ni ya de born kwa chief directors wom accountant wom young boys obowra adwumam within be 2 years no a pack cars tubo one about down gone too soon because my sika udia ya me betua oka adai kromfo akromfo kwa fa uko police ya be hu bi uko hwan a yentete ya ne say they should stop Addo danko Akufo Addo triso na dia ne say politicians no wo mo de no so politician ye lie no na business na e bomba ko a enya gro abu Ghana e mobo na reho but chrono na anodi abu ye boy hu chrono too much legend anodi am gro for ku referee no akoje ahye de socks ende omoje pa aje ahye de socks akwatimi je fawo bia nim se fawo waji ono age wia no set tinitire ho yeah na owie so a azaba bonti aba be kan se bi omoje referee ba kwa ne hu ye moama wo wiase okay eyinkunumdie eyinserewo na yinkunumdie entimi die mentimi ngira ha embu na ten na emum yesi dua na ba na kire dua kro ma mi betra social media so asakra afi na ye west than before no so wako akomu no bra no wakomu no nse onto e ma atwe no onto oba be ma ho o sakra be hu nyankopon afi no de ma atwe ene no nsuo
sabe no de ewusu bempa na mane obo hu agrada ansa no bi si da timi tu nipa ho ma o te se o tu nipa ho timi kache ne nyonko nipa se won sem fata na sesenka se nipa we ko na ewuo don let ase obi e wo so asakra bibi no na show so asakra ye koda sore ya sakra no esan ko ye rebranding again sakra esan sakra rebranding no ye ko bo na su wie ye no again sexuality no afero so ati asore ama esan be ni pafofo sa ebe sa de se be gu no so san be odin no se de we reverend minister pastor doctor how many edi jin kwasi apost na de so an so asofo a sebe akobo se friend computer man ade se sa o mo hu ko gu na sore munim pefe se na urade na temu no ebeba so one by one me say unwu asa na when you temu computer man all those pastors na munim se ade amami yi etia eye adwuma bone ebokro na mukoye sa ade wi na me mblemu wom na omo mkotra so dem ho no mo na me wo so me share da be ye video me ba so sister da na mo hwe mache mo de mo nka no kre ma ikumsi mo de mo nka na na se ma se mo kan ya se we ye omo kwa so dem ho yi one day e be da sore na bibia asia Akufo na hu mane wo hu mamu se so Akufo do se obie ko di ni se muhunu a o se Akufo do obie ko fon ba bia o se Akufo do enne wo se su fra Akufo do wo hu munnim de moye se Akufo do ye wo Akufo do maji o maji mfiri sa na wo su bempa ko di ni nyina mnansam obaya o se Akufo do ba umia ana ama ya kiro se order from above enne wakodi unkwasi asem na yakodi usika Akufo do me say se Akufo do die ba mu ame agrada me bona me say ka me bon pa senko sika o di kresua esenko ma mu rom hun me say agrada san rebrand no next time wo ba mo naked say wo obetima agrada kwa wo nya smart ka wo sen ka o jisika ni wi a no mo ma san bo naked no ka kire mo say twa so da no hu hia miensa na nka wo tweda so na wo di twa okoti nsu twa so kire na wo di twa so da no hu hia mbrensa wo twa hia miensa wi a no wa san ma na be hye tade o wi a no wa san ma na woro no wa san mbrenso na nisu bebri no ti na nisu bebri ni wi a sa time no won timi masa obecheke ba bia o this kind of man when you feel wo kwa won smart wa gada ke wose mo mbo mo deja ba bia wa sore ne wono wo mo musika ne so no wo mo de ka se ka mo mbo mo deja na ko mo won nante ti se bia 2 months na 3 months de bakrom asan de ba se nyame ne ada na dia che so mo nyesa anya sa o mu yie die mada ko mbe bo mo deja ke se o ye o mu se moa aga ke wose ni pa na wo